Administrador Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Becora, Padre Bernardo Paiva, Hususarani sira atu hasai oração, basua santidade Papa Francisco neclamar, no neni neclamar, bele descansa ho hak mate, no hak solo ki helalehan. Padre Paiva hatolia hirak neba jornalista Timor Post, hafuen remata missa de dersan, e a Igreja Sagrado Coração de Jesus Becora, terça-feira loron ronuloresin rua fulang abril tinangne. Hanesan sarani Católica, nelaran tristi tebes, panghira rona novidades kona ba amu Papa Francisco Nyamate, liu an hira lembra hikas amu Papa ni visita mai Timor-Leste iha tinang kotuk. Nia se lembra, banhira amu Papa visita raidoben Timor-Leste, iha tinan rihun rua ronuloresin hat. Fulan setembro, ni husikela mensagem furak, basrani Católica ida atu na fatin hak leang no hametin fier bamaromak, hodesai hanesan kultura ida, iha moris lor-loroniang. Tambane, mas que amu Papa mate ona, mas bem nini lefuan sirane, continua inspira sarani ida, hode kar metin lefuan sirane iha moris tomak. Itu nih difícil de corona Papa mate harus moda Kristi moi dengan fotonya amu Papa mai visitar general depois dia domingo da ressurreição amu Papa mostrei pode de felicitação para serana itu oleh buah Pascua domingo nesse dia sei karena kata saya orang seti motor seti boleh sih apa itu tuh agora segundo amu Papa Mateona ada ini dia puan sira ini mensagem sira ada news kalau mai dia tinang foto ada itu punya mensagem sarane lama mensagem sani inspira na fatica forno mai itu primeiro api tekan na fatica amu Papa ni dia puan sira hoje sama pedita tudo itu dia sinceridade nesse católico morisi aí que malara morisi nesse sociedade católica itu sinceridade nesse tema católico benolog não dia mais foi segundo amu Papa Yesus Maita aplica yang kedua itu kan pada dia aku ikhtiar yang lebih kita yang mana adalah saitnya nasi kultura jadi yang itu boleh salah. Padre Paiva mos husu basrani Paróquia Becora, atu hala oração ba amu Papa Francisco neclamar, no neni neclamar la bele hetan descansa interno, no hetan hak solo ki hamaromak nerino. Iya momento de serene aku boleh serang sira primeiro momento da oração kita reza ba amu Papa kita matur kita neclamar kita descansa eterno kita solo ki hamaromak nerino. E segundo o momento serene ida kita cultura reza segundo ida karmi itu hak Papa di kuasa mensagem serem mereka tidak foto music mereka mensagem mereka inspira visita klien teves isa tu bela tulung ita atau ita dun malu kita malu mori senesa mati ruang mori senesa mati. No Nemo Sarani Venâncio Freitas, considera amu Papa Francisco hanesan sacelo Cristunian ni mundo, leliu ni presença he Timor-Leste, de beloridome em Cristunian mai Timor. Sarani, lembra fali kata amu Papa ne, nasa itini sacelo Cristunian ni mundo toma. Leliu makani ni presença mai Timor-Leste, lori domina in Cristunian mai Timor-Leste e sarani toma Timor-Leste ne sente orgulho no contente los visita am papania. Mabe ani sarani Timor-Leste ano ingata ni moriso ani se vana fati para glori tutan domi Timor-Leste no ba mundo toma. Mabe na Roma figure ni vede fila fala na ba ama no Carino Santo por sei vabbè e sarani Timor-Leste sente triste. O domi toma profund toma sendo triste laco los am Papa ni hadoni Timor. Wede ni filho ni dia
hau hadoni Timor, i hau hadoni Sarani Timor. Ida nema i fone mensagem ni husikela i kona los ba Sarani Timor ni fuan. E sente lako, mas be am firka tak am papa sehane na frati Timor wansir Sarani Timor ni, Timor Leste ni, ia ni me fuan toma, ia ni me lara toma. Amo Papa Francisco halau visita apostólico mai Timor-Leste ia bulan setembro tina rihun rua ronu lore singhat. Durante loron tolu, husi loron sia to loron sanu lore sing ida setembro. No momento neba, Timor sira, anto asismo no haksolok tebe so decimu Papa nia presença ia Timor-Leste. Mai beliu det fulan hiak ni lara, ha foi visita Timor-Leste, ia loron ronu lore sing ida fulan abril tina rihun rua ronu lore sing lima. Rona novidade husi Vaticano katak, amo Papa Francisco husi kona mundo, hode fila ba aman maroma ki halalehang. Portanto, amo Papa Morris iha Buenos Aires, Argentina, iha loron sanulore sing hito fulan dezembro tinan rihungida tusia tolnulore sing neng, no hakoto isi iha tuku hito 5 minuto tolnulore sing 5 horas Vaticano. Iha Vaticano, Roma, iha loron ronulore sing ida fulan abril tinan rihun rua ronulore sing 5. Reportagem Beatriz Belo, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emohoto, atau tem informação atual dia Clio, kita haluha, hanehang botão subscribe, like, halo comentário no faixa tutang ba media sosial Hoto.